Nāna etahi o ngā tuhinga tino a tāhua I roto I ona tau 50 e tuhi pukapuka ana. I nāianei kei te haere a witi I Himaira ki te ako I te reo o ona mātua tūpuna. Anei te pūrongo a Cruz Tangira. Ko te ihi o te kupu. Ko te wehi o te whakaaro. Hei tāna koe eke te wā. I've gotten to that point in my career where I have felt, well, the English language has been like a rope to me. It's been that colonised language that I have been using to write my work. Katoa o āna puka I tuhia ki te reo Pākehā. Kua puta tana whakatau ka hokia ki te ako anō I te reo. I want to unlock the kupu from my throat that I might begin to write in te reo. E hari I te mea he haringa reo Māori noiho tēnei, ko te whai kia tūtuki I tētai tino moimoia. One of the books I want to write is a novel which is set in Hawaii. So it involves mātauranga Māori, it involves pūrākau. Hei tāna hea waua kia tūhono ki ona tupuna I te korenga o tōna reo Māori. How can I go into that tupuna mahi if I can't kōrero with them psychically and spiritually and physically? Me te hira nui ki aia o tira ki tōna whānau. For Dad, for Nani Mini, for Nani Teria and all those people of Waituhi too. And I reckon that they're probably saying kua tata te wā, about time. E ke ai te kōrero ko te reo te kākuhu o te whakaaro, te huarahi ki te ao tūroa. Cruz Tangira, te karere.